Šta se smeješ, ti tebi zanimljivo? Hoću mi sad u krivo, gospodin. Pa, Samo na vest. Ovo je za novine. Za novine koje? Nismo opasnosti sad. Šta? Vide stav. I ti si strahinje smjeri, ajde. To ne uzima, ulazi u to uzmere na granice njegov. Gdje su vatrogasci? Nisu daleko da vatrogasci, da dođu blizu. A gdje su vatrogasci? Vatrogasci su nebitne stvari, nije neka vrednost. Dole to pozlelo, a nije pera. Divno. I možda je žagao, to možda mu je njegov autobus, možda čovjek kuka je to, možda mu nije baš loše. Ja dobro, ja uvijek pomislim da... Još jednom da kažem, znači... Ovo je ja srećen. Se napravi? Sad nismo ni vezani. Sad me vraćamo. To je plastika, čovječe, sintetika. Izvlači crevo. Druga je već crevo. Ovo još više se raspaju. O, jesam. Plastik, na gumu i plastik. No evo, 4-5 vozila da gasi. Nema šanse to ovako da uhvati par glas. More. Vidi, ovi naši. Šača je.